Ni inkuru iri gucaracara kuva ku munsi w'ejo ku munsi wo ku cyumweru tariki ya 10 Mata 2022 ubwo u Rwanda ndetse n'isi yose muri rusange bari mu cyumweru cy'icyunamo n'iminsi ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Mu gitondo cyo ku munsi w'ejo hakwirakwiye inkuru ivuga ko abagizi ba nabi bataramenyekana batemye inka ya Ruzindaza Paul warokotse jenoside yakorewe abatutsi wo mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi nk'uko bivugwa. Amakuru yibanze yagiye ajya hagaragara avuga ko Ruzindaza ngo yasanze inka ye bamaze kuyitema ahagana saa moya n'igice za mu gitondo nyuma yuko yari ahumuje gukama. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Runda Rafiki Umwizerwa aganira n'ikinyamakuru Igihe yavuze ko hataramenyekana batemye iyo nka, ariko ku bufatanye n'ubugenzacyaha ngo batangiye iperereza. Ati abayitemye ntabwo turabamenya, ariko turimo kuyivura ngo turebe ko yakira no gukomeza gushakisha amakuru ngo turebe ko twamenya baba babikoze. Yavuze ko ibikorwa nk'ibi byibasira barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu gihe cy'icyunamo bidasanzwe kuko ari ubwa mbere ngo bibaye muri kariya gace. Gusa ariko nyuma yaho hari makuru kuri uyu munsi yatangiye kugenda kwirakwira avuga ko abatemye inka y'uyu muturage bashobora kuba bafashwe. One Nation Radio, ijwi rya diaspora, twagerageje kubaza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda tuvugana n'umuvugizi warwo Dr Murangira Thierry. Yatubwiye ko bikiri mu iperereza. Kugeza ubu ngubu nta muntu urafatwa, ariko iperereza rirakomeje kugira ngo hamenyekane ukuri kwabyo. Nta byinshi twatangaza iperereza ritari ryagaragaza ukuri kw'ibyabaye n'uburyo byakozwe n'uwabikoze. Mu minsi mike ishize kandi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rwari rwatangaje ko mu myaka 3 ishize rwakiriye amadosiye asaga 1200 y'ibyaha by'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibifitanye isano nayo, ku isonga hakaba haza icyaha cyo guhohotera abacitse ku icumu. Kugeza ubu imyaka 28 irashize jenoside yakorewe abatutsi hagaritswe, nyamara ariko hari bamwe bakigaragaza ingengabitekerezo ya jenoside bagamije kugoreka no gupfobya amateka. Ubuyobozi bw'umuryango Ibuka uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bwo buvuga ko abakimakaje ingengabitekerezo ya jenoside baba bagamije gukomeretsa abayirokotse kandi bikagira ingaruka no ku gihugu. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, ijwi rya diaspora mu Rwanda.